Aha, attention TV so be akwa ba e de baso sem etwugo our social media so ne monthly so ana de be so mene ensem abeda pono so ene Nayas ene say for the past week the Nayas ana trending over audio leak da match so ni na damfo ni kuno damfo ana ekoda ya wo de pe iphone Pro Max 13 na abusiafo na abaye bi ono so ewo Ghana Montana so chese wonte Ghana memo has or Ghana ni na so wonte Ghana memo has and so the advice and at futu e de akoma Ghana for and as embedi na we and watchiri match say e kam yakoye sese we free wan kasa wo kurom na wo kobi man so dia anye bia na challenges be e wo hono na kire say time hard times and a good times e wo ho na sometimes no kra na ya na wo pemwa and ye time bi wo ho so a enye de bia and ye say 1 hour wo free baby Bobby Manso eto that's why enye obi a ofree baby Obi Manso ana ebeye se abrabonu mo ye de ama no de ewo Obi Manso da bi kra ebe ho na wona watena ho de a che no kra ne bo ha nyama tini se ya eya na ope obi emowa o de foto ni bi e de ka ho e de koma emani na ewo we asa fane ne no de fa social media so elinteji de se obi a ebenya bi e de ahwe no nti ana attention TV yes yakofa ye de foto no ebe somo e wa attention TV so yenko na yenkutie obayiwe no musem embassy bedru foforo me nka se enye den and sometimes bi kra na wo medru foforo edru baby e bi kra no watena ma che na so etimi dru baby eni amamutimi ye den e be ye den ma wo aya mpempi nyi omo ma ba foforo nko na ya na epe nkrofo nchen aye den atena obi okra watena brochira che watena kwantuo ma che na so ne ne amatimi ye basa na sebe ohia mo aye den afiri obi ho na esese oko obi nan ase bayenka no kre emema ne dodo na check advantage ewo maso ewo akwantu enuchi na mekasa kire ma because edenti na mema dodo na take advantage obe take advantage wo so whereby ya wo ahokire mu whereby ya wo nwaye de akire wo ebra wo hia adwuma ebra wo hia ba bi de uchi ato and sometimes okra wo krasika pedan adam ebi obi di dan nani mama wo ono kra no obeka cho so o asemasi wo dan me de obeko no ono kra opew se nipa ne kra no onyawa opew pa opew nyina nso nya so opew aye obi bi opew awale wo opew no wada ono dawi a den na ye next oni wada wie ni den na ye next yanka sai abrochire enkrofo eho mechire om nipa ho bechire wo mo obi beka se obi situation na ma okọ ni okom yes situation wo ho but sometimes uye nipa e wo so utime reject ni amabi ye beti ma ka se situation ti oba abrochire wode one mema enenam one ofria no okọ a ebetimi aba nanso wankasa de na woka kire wo utu ukwa wo ya wadwin se wo furu be ma we dem abeko be ma we sometimes so wo your ba na wutumi say no to niama bi a ho mema respect so obema pe wo ne wada because of emwa bi ode be ma wo na wutumi gina wo na so ka say no a sa be ma no ohia wo ye de or respect so and sembe bra betutu nkrofo wa kwantuo mu hawo en mamika bibi nche ma ne dodo na e ma ne dodo na mo mpese mo be speniska wo mo ho no mo problem e ma bebre wo mo mpese mo be speniska wo ma nkasa ho ade bi wo ho no ma oye adwuma sika wo ne nsam kura na obetumi aye ama ayeye nanso oyi sika na free ne ho a eye ne se nkonya be ma bi mo ye ma ne free ya oba unya be ma ne ye ma wo free ya nkeye nanso hu se ade na be ma ne be ya ma wo free no enam eno so be ma ne be ba be se wo pe ebia na ni kwan se nka be ma wo ka kiro so wo pe nanso esan se wo jai wo ho na sabe wo pe niam free nti no
obegina eno so de asewo pe ye wo san krofo ni nyina wa aburuchi Nana Kosia, good evening Medofopa Esther hello ye wo sa enkrofo ni nyina ye de e wa aburuchi Emma bebre mpeso mbe speniska wo mo Emma bebre mpeso mbe yisika yi wo ma ade eti se be ma na odi wani na be ma bi a wo boa na ohu se opania ma free ye nyina ye ba se ye be pesika de nanso se wadwi nyina be ye wo se sika bi a wo benya bi e wo se wo kipi dia sister omo be ye niama ma nanso mbe san fefa wo me kanu kra na kire me niama no so wadwi nyina ye wo se sika obepe bia you have to keep it to yourself na person obe spend se sika ni bi hwe ema bebre ani magu ase wa brochi because of sa suban we emema bebre ne mma bi no madeda mo manu wo mo ho because of sa suban because sika ba ne nsa na otibia tua dan ka eha no eya ne yase bia onu abekwa akwaje dan no obetua 300 400 350 eni amekotena asimasi nchen asemi ntua dan ka and you know professor asimasi we fa wonko baabia unim so say asimasi we wo yire wo Ghana but me nua ba esansa akonto mo be yisika support ne wonti obekwa akotena sa asimasi ne nchen because of dan no de ne tibetum a ontua dan ka na asimasi ya yusu na anyhow oba sika ya ne ebre ne yepe sika na so ye ba betoye se watu kwan na wunya kunu dia kwana kotena kunu ne nchen se wunya kunu dia maame na wutumi kɔ adwuma ni bi ba mesra wo se han dan enye bibia na apɛ ni free o enye favor bia na apɛ free mema ho mo amu pɛ favor free mema ho no sa favor na ne sa niama ne nenam a man de bia mo expect say mema favor mo oh na who favor me ade we and I we crowd the ma me say ya oba the next way what do be teneketeka me pay favor bi wo wa wunya you don't need it empe na so man dodo na akwantuo mu bebre do mo wa me ma o menu wo mo ho papa because of favor sem and I won't favor me obi kurati mi akwa dan wa akwantuo mu ha no na and am favor so nti wonim se woni ne fie wura twemp na ontua dan ka eti fie wura ne se wo pɛ no wa ma ne ho kwan ama fie wura ne nada ade chi so fie wura ne so se gira ne so oba abeje ne dan sika ujai wo so fie wura ne be gu wani mas woni wa da awie ujai wo so obetu ensuro se wakwaji wo bi dan aha attention TV so abayiwa onu so afa Nayas nsensem ya ekoso ana ode futu abetu dwa ede ama wona wo biasa fine ni na no eno ane akotie ede aba no menka wo se University Foundation ana asoma snam de dwumede eba besom e attention TV so the number n 0548302985 friend wona oni na twetwe nkomo e fanfa wona oni bi agyan kamo browa ene hotia ho keep watching Attention TV.